Kawai ni kiseng san perthei batip kum ke United Democratic Party. Hakasan tarik mentau benai rempang hajar arpusan, kelapelat betba eki arpauteli ki matrekam naga benta ki election MDC hajar arpusan, sya JHDC bat KHDC. Hakani kesngi lapelat betba eka matrekam keseng dau senior working president ke UDP. Ba poleng do, hakajinga dan rengkat lang working president ba Tito Starwell Khan, ki kertong ki bani aireng ya ke election MDC na KHDC bat JHDC. Haba ajing keren hagani kasngi working president Batitos Khan ula batai ya kat tu kat ni ki mat bahakmat jong ka parti ki bakun thup kajing penkup bor ki district council upod usam kajing ketiu ki riu lum trairi ka parti kan persya ya ka uniform civil code ban wanra ka sensyar khadar bakhoj ban wat lat ban penkup bor da ka an ya ki hima elaka ki raj patchnong ban perking ya kajing I trading license kajing penklan yaki yeng kashari ban penklan ya ka platengka jaka council kajing pentrekam ya ka anchna building bylaw ban penne pensa ya ka riti dustur manifesto lani ka kijuban baniada ban penne ban kenti ki jai ban riu rairi lembaga district council gila ban kre aka kian khasi akaba hakani ka manifesto ka jungi nani ka matrikam nani ka juban trekam joka parti gila kedau ki kat tu kat ni teliki mat ki bayadei bat ka jing penkup bor ya ki district council ka bayadei bat uput usam jong ka jalan ka jing kentiu ki riulum terairi ka jing persyak halo ka jing thombor ka jing thmu ban thombor ya ki riti ki dustur ka sensyar khadar ka bakhoj ka koj ka khia kat kum ka jing sumar terairi kajing kentiu ki ketian haga jalan ka hok halo ka khandau ka siap bat ki marpo khandau kajing ada ya ka mariang bat ka khoi ka suma kajing pelong aino ya baru kiriti ki dustur ki hima ilaka ki paper kajing te alakam ya kajing wan rum ka thap jong ki bar jela ka khai ka pateng bat ki yo ki hat kajing penklan ya ki yang kasari kajing penklan ya ka pladengka jong ka council kajing penteri bahai ya ka anch na yeng lani ka building bylaws alur kajing penne ban kentiu kiriti dustur ka arts and culture ka kamri do ha kajing le persya ki kamsniu kajing pumpurom ki pre ki beduna ki department kajing penbaha ban penklan ya ku komplekam hapo ka district council kini kilong kimat kiba kilabo agani ka mat rekam jong ka parti tekan lihat na syukwa ban mai phang ba wat ladangi ladam don syuk ini kimat ki bangi labo agani kamat rekam dengan syukwa ban highlights yati ba kai ka ba ka parti UDP hakapor ka ba kayalam ya ka executive komisi hapo district council kala deble ban penne pensa ya ka rukombat khendau bat siap ngilawan ra ya kalan act Regulation and Administration of Land Act 2021 kanihi kalapan scam ya karukom bat kendo bat siap kajungi pun kasikara abede bat uput usam nakaliam jong ka parti ka isi tu kapor ngila form ya ka komiti ka bakerpang ka boundary committee bat ngila ay ka full report siya ka government ha ka bede bat ki jaka ki puta ki kot kisla ki bedei bat ki khaput ki jungi kham tam ha gitu ki jaka ki badan ke jinge kaja bat ka asam ya kani nang yai bud dien kham tam ha kani ka phase 2 jong ke jinge penbet put apa yang ka sarkar asam bag melia nakaliang ka jungi hingi yang bet hakata ka nongrem ba uput usam jungi hima ude uput usam jong ke jela kata ka stan ka ba nakaliang ka parti rasim bat kumno ban penklan ya ka rukom sumar terairi lani ka sumar ai dawai khasi nakalian ka council nadu kisnam ki bala arem ladep sna lupa ka ai ladep don lupa kata ka traditional medicine commission kidon ki parti ki bangai ki manifesto ki badang keren ya gani bagi dang mudur ya gani bagi dang temu ya gani ban pelong an hana ya ki kum sumar khasi kat bangi naga parti UDP bat naki MDC ki jogi agapor jogi ba rening iba ilong kom deputy CM aga tupor ngila dep home ngila dep sna ya kan ka commission
halo kebayadai bat ke jing sumar terai ya kan nang penklaim bat hakapor ke isi jong ka UDP ngila ai senden daki sernot lani ke certificate ya kinong ai sumar kerbat bat ya kan nang pen scam cu nang kentiu cu habayadai bat ke jing kentiu ya ke jing sumar jong ki khasi habayadai bat ki yo ki hat nakaliang ke isi haka por bangi alam ya ke isi hapo UDP na ka UDP ngila adep sna kayo kawi kayo ngila sna hapo riangdo hapo mau senram ngila sna kawi kayo hapo amtai hapo nong scan konsulsi ngila sna kayo hapo riboy ngila penklanya kayo hapo berni bat kum tater ngila sedang kayo bat hakajo por bat kayo do wat kayo do ngila sanction kapisa ka babun na kaliang ka council kumno ban penklanya ban penhabrio ya kayo do kabalong kawi na kayo kabahe hapo karikasi kajogi kadi penklanya kajogi ya ke kiyo kihat ki badan hapo rikasi kabayadai pat kumno ban penklan cu ya kiriti dostor kabayadai pak sencha kada aka isi kepala ladap ngila penklan ya ki ilaka ki jongi ki leadership ki jongi da ka bangi wara ki ai bagi penselur ki hima bagi ndon laki ki ai bak kawe ka bangi wanra aka por bagi dalam ki isi ke lomba ngilala pan pelong ya ki siem ki bapura ki hima ki joki bak kawe na kita kalong baka hima meliam kabadon da ki acting siem la bundung senam nre haga ni ka kenti haga isi jok UDP ngilala ban wanra siem bapura ban pelong ya ka election ban tiet siem bapura jong ka hima meliam kata kan kaba ngidon ya ka cing amdut bak kunjuru haga pede bat ka kentiu ya kayo ka kot dengan council nakalian ka isi yang tipuan ya snai council asset di balong kum ki tourist spot ban kentiu wat ya ka kam tourism hak badai bat ka traditional tourism ilanang penklan cucu ya ka heritage bilik kabadon hantai pok mau klang lala ru hak ni ka tem ke beladap ka cing trelang di borok ki LBC lala ru ban pelong wat ka monolet festival kumno ban penek pensa ya giriti ke dostor ki jongi ya ka rukom riam terai ke jongi ka rukom bam terai ke jongi ikini ki borok kai ngila sedang bat nginang follow up nginang penklan susu nginang penwandur susu hakisnem ki banwan kita kat tu kat ni ki mat ki banga kwa ban kedau bat kumjuru habayadai bat ka khuit ka suba bedai bat kamarian kedai kani ka isi hapo ka UDP ka Belawan Ra ya ka Solid Waste Management Act. Kani ka act kalong kumno ban wanra ban penkhui ban nong kisnong ki bakhui ki basuba dei lengba kani ka ka bangi wanra. Takadaw ngala ban ong hani kiwe kidang mudur ngingila dia. Kiwe kidang ong bagi kemu ngingila dia. Ngila sedang ya kakam. Kakam ram jungi menta kalong baladang ngilet yang supai ba da upai ba dan ji dingi ke LBC baladang iwan biang ha council bagi nang penbha su iki bagi nang lek su iki kata ka digi tu habe dei bakaroi kapar hakisnong ditau dei ka isi por ka UDP ka Belawan Ra ya ka Village and Town Development Council Act kani ka ang kalapan kare lupa ya ka direct funding ka baga central government kala kare nakapor sa kapor Belawan Ra ka grassroots governance akaba penklanya gisnong kita bijungi ban yo ya ka direct funding hadien bala amen ya ka 6 schedule ngilan yang keconga ko nong elam akaba ngilai what should Delhi ban ya keren sepang ka amendment ya ka 6 schedule ni persya ya jing penrung ya kita ki 100% right haka amendment ya ka 6 schedule ya keren sepang ka seat ya keren sepang ka board ka banginang penkup board susu ya ka district council kita ki lokat tu ka ni kimat iba ngin sa IP ka ni kopi ya ka ni ka board yang numpang Islam syu ngafat lang yang barok ki MLA ki NDC ki nong ki kandidat begini yang lang ini apa ya kadika bersyukur bakti tingkat ke ketua yang kalau ketua syak election autonomous district council GHADC kum senior working president benar kani ka manifesto kitungi hidupan banyada penek bergentir jadi beliau badan hikmat kijura bide pembimbing yang coba jadi beliau aku kali hilang ban dan versi